Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti Santiago 1, Kapitulo 23, kan 24. Ti dumngeg iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao ngagsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti adayuna. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nauma akong ngagtaltalon tatang, kayat kumatimapan ijay syudad, kayat kumatiag trabaho ijay. Saan, anak? Ang mga numaisag magkalaang ijay. Dito'y kalangan, tapno adakad kaduak. Alan atatang, palubusan dak ko ma. Mapan ka nun ni bakla ijay syudad inton umay alawas, kayat ko ti sumurot kan ko ana. Anak, saan ka anarwam nga agnaid ijay syudad? Kat no nagulo ijay, nataltal na nga amang adito'y probinsya. Kasanungay ama padasak mo't no ditoyak laktan. Anya ngamin ayat isapulam ijay. Masapulam mo ti kwarta dito'y, basta nagagat kalakit day. Naragrag sa kano ti agnaid ijay syudad, tatang. Boring dito'y probinsya. Alan palubusan dakon. Ure agsubli akmet laang no jak magustuhan ijay. Alaman lang ngayon, hangam niya. Di ka kumapalilaw ijay. Tadyak kayat ama isagmak ka. Wen, tatang, di kay madanagan. Kabisadok amin ng abalikasyon no may papan itiday ta abanag. Rumbeng lang. Isuasaya atem ti agpili iti lalaki nga ayatem. Tati lalaki, naanos lang iti damo. Ngam no naalanan ti kay kayat na, ay panawan na kan. Katsika ti mangkamat kan kuana. Anya? Oy, friend. Imbag man ta pinalubusan na kamutlaang ni tatang mo. Wen nga rod, ay kasanugayam nga iti pagdagusan ta. Adda kwartong abangan ta. Saan abale? Taadda mo ten trabahong agur-uray kadata ijay. Servidora iti may sa apanganan. Damdamagan ngamin ni tatang. Hustumat no sumurot ka kanya. Tapno adda kaduak iti kwarto nga abangan. Ay na, excited akong gayam. Kayat kun amakita ti syudad. Uray siyak mat, idi agdadamo ak amapan iti syudad. Ang amita, kaslawan langan. Ado ka di ti mayat apagpasyaran ijay? Uy, adua. Saan ka amadanagan? Tainton agsweldo ta, ipasyar ka. Alaman nga rod, ta sigurado amayaw awanak ijay no awan kaduha. Maikawa ak tulakit de iti kaawan mo, anak. Ay natatang, saan kayo kumangagladingit? Excited ak nga agluwas. Idinto tada kayo, malmalday kayo. Awan maaramidak, no kayat mo ti agaliwak say. Basta tikid-kid daw klaang kan ka. Agsingsing pat ka kumaijay. Saan ka paalilaw iti lalaki? Ay, pangaasay manakaw. Wen tatang, paulit-ulit yun nga imbaga kanyak data. Kabisado kung dagita abalikasyo kunakmet. Ala ang road. Kat mang namnamaak at tandaan am dagiti balikas kaw. Saan mo aliplipatan? Wen tatang. Oh, friend. Anya ngay matimakunam iti damo nga aldaw apa nagtrabaho ta iti panganan? Nag-enjoy akmat. Oray makabanog ngam at least. Awanak iti kapudutan. Ken agduduma arupa ti makitkita ta. Saan akas la ijay bantay aruruot kan kay kayo ti makitkita. No kasta, kay kayat mo nga ro dito'y syudad nga medyo probinsya? Naragragsak ngagpahiso ti agnaid ditoy. Sa bagay, uray siyak, kay kayat kumot dito'y syudad. O ala, maturog ta nga rudan, tapno makainanatan, masapatamanin inton bigan. Hello, tatang. Ay na, imbang
Tawag ka, anak ko. Mailiwakon kan ka. Kay, kumusta ka ngay mat dita? Okay, aklaang, tatang. Awan tirumbang apagdanagan nyo. Saan ka kadimat la marigatan iti trabahom dita? Saan, tatang? Nalakalaang mat. Narigrigat at agtrabaho dita. Basta gananad ka kanayon dita, ah. Kat di mo liplipatan dang itibilin ka. Wan, tatang. Uray da kayo mat, ah. Agan-anad kayo akanayon dita. Saan kayo unay nga agbambanog? Wen, Inton agsweldo, ah. Pauitan kayo mat iti kwartayo. uray saanen, anak ko. Kabalak tayo mat ti agsapol iti agpaay kanyak. Urno nga mlatan ti masapulam. Tapno adan to usarang magkasapulan ka. Alang nga rodon, tatang. Agpakada akon. Tasumrag kaming iti trabaho. Ay na, friend. Agtugaw tapay laang ditoy. Tani, ay nabambanog akong agsursursor. Adugayam ti mayat apagpasyaran ditoy. Katuan. Ay, dito'y kapaylaang Tainak gumatang iti mabalinta akanen. Saan ka pumampanaw ditoy? O sige, gayam. Saan ka ngagbaybayaga? Wen. Apaman ang makagatang iti kananta. Agsubli ak adagos. Sige. Okay. Napintas dagiti mabuya iti day ka aparke. Ken ado ti taong agpaspasyal. Ken mayat, tagdatugaw ditoy. Pasadya apagtugawan. Mabalin pa iti mangan. Hi, miss. Ah? Agmay saka ka di? Nagtaarmatan da ito imasidag kanya. Ay, ada kadwak manong. Adala na pan na ginatang. Mabalin ka di ti makiamam mo? Ah? Ay, wala manong. Siya gam ni Chris. Sika, anya tinagan mo? Siyak ni Heidi. Mabalin na maala ti cellphone number mo? Ay, wala manong. Sige, itad ko ti number ko. At ti cellphone ko. Nung mabalin, pakisave mo ti number mo. Sige, manong. Oy, friend. Asino jay lalaki ang nakita kakasarsaritam? Nakiam-am mo mat. Chris ka no tinagan na. Apay nga rod api manaw, idi sumunga dak. Mabain siguro. Nagpakadamatan. Ngam awagan nakto ka no. What? Inalan na ti number mo? Wan, Uy, amangan no kursunada na ka. kasta nga ta. Anya kumangay agapong asitgan na ka? No saan na ka kursunada? Chris, anya ti aramidak. Masikog akon. Pagong tandak lakit idagiti dadakkel ko. Masapol nga itakdar mo daytoy. Anya? Apay nga minasaan ka na gananad? Jakmot amo ang masikugak gayam. Agad-adal ka. Ngamawan mo't amom. Rumbang kumanagan anad ka. Nagayatan tangak padpada daytoy. Apay akas lababalawan nak. Apay akas tamot tanti bagbagam kanyak. Kunak man no ay ayatan nak. Pasensya kan. Ngam, saan ka maitakder? Anya, iti anya agapo. Pasensya kan. No inlimid ko kan ka. Ngadan asawak. Anya, awanan ka iti bain. Na, ano ko? Apay ngagtapis ka ngay. Pumanaw ka iti sangonag. Kat saan ka ngagpagpakita pa'y? Oh, at iti allowance mo, Desiree. Agyaman manong. Saya atam ti panagadal mo Dua pa atawan, agturpos kan. Lalay ngam, tapno agbalin kanton anars. Wan manong, kat agyaman nak iti ado a sakripisyo ka ni Manang Aris, tapno makaadalak laeng. Agyaman ka, tanasing pati asawak. Nag-abroad, tapno laang matulungan nak amang paadalgan ka. Wan manong, kat bigbigak na utang ko ana imbag anakam kada kayo no makaadalak. Ipasnag mo nga ron ti agadal, tano makaturpos ka. Agawid tumeten ti asawak. Hello? Hi, kumusta kan Heidi? Ay na, nagpintas matan ti boses na iti panagdangag ko. Okay akla ang matmanong. Kaano ka di day off mo?
Mabalin ka di nga awisan kang agpasyar? Mabalin ko mo ti agpakada anytime. No kayat ko ti ag day off, manong. Kasta gayam. Mabalin ka di nga kita tayo ton Sabado? Sige, manong. Padasag ti agpakada. Ang jak pa'y unay kabisado dito syudad. Mabalin ka di nga umay naksukunan. Kan itulod naktumatlaang. Tandaan day tarupam. Saan mo aluklukon ti gayem ko? Itulod mo tumutlaeng, apaman ang makapasyar kayo. Uwin ka di. Di ka madanagan, miss. At danto pasarabom kanyak inton sumangpet kami. Uy, talaga? Wen. Anya ti kayat mo aya? Umanayin kanya kung ti burger kan milk tea. Day talang? Wen, takababain matkan ko. Ready ako, manong Chris. Wala, mapantangaro din. Ala, agan-anad kayo. Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y, manong. No kasta. Mabalin ti agaram kan ka? When nagpaiso nga agaram ka. Sikapay laang tida mo nga agaram kanya. Kasta ka di? Ije probinsyayo, awan ka di tinagararam kan ka? Awan, manong. No kasta, swerte ak nga rod. Tasyak ti umuna nga agaram kan ka. Pag kunaamat anaswerte ka. Siyempre, yarig ka iti apag-ukra da sabong. Swerte ti alimbubuyog nga umuna a dumapaw. Kasta ka di, manong. Wala. Wanya, mabisin kan? Mapantamanganan, tani. Mabisin akon. Naimas ti burger apasalubong ti admirer mo. Panagkunakit ag gusto akmat kan kwa na gayam. Nasingpat ka di? Panagkita kat nasingpat mat. Addakan ka dayta. Tas ikamot ti masiknan. Basta, agayatak kan kwa na gayam. Hangam gayam. Nasaysaya at no am-amumpay mat analaing a. No agayan ayat kaminton, sakon to am-amon to ugali na. Addakan ka dayta. Addamat panunot mo. Saan ka matan nga ubing? Amom ka di nga iso amin tinaggastos iti panagpasyar mi? Hoy, rumbang laing a. Taisukat nga ron tinagawis. Tatang, impawitan kayo iti kwartayo. Mapanyon to irwar. Apay ang nagpawit ka pa'y laeng. Kunakmet nga urnungam ti kwartam. Wen, tatang, ur-urnungag ti daduma. Ang yamanak nga rod anak ko. Kahit, kumusta mat ti trabaho? Nasayaat mo, tatang. Basta saan mo aliplipatan amin abilin ko kan ka. Agan anad ka, ken agsingsingpat ka dita. Wen, tatang. Agyaman ak sinumbatan na kon, Heidi. Gaputa agayatak matkan ka, Chris. Kat ikarim ko makanyak. Asaan nakto alukwan, ha? Promise. Saan ka alukwen? Apay ko maalukwak ti babae akasken kay ti kapintas. Agpaiso? Wen, kunak lang arudan. Ayaten ka, aginggat ingana. Agyaman na, Chris. Ket, sika, kabaalam ka di nga ipanagnak kanyak nga ay ayaten na. Wana. No kasta nga rod, sumurot ka kanyak. Chris, saanan asimang pati binulan ko. Kan madi ang kanayon tirik na. Masikugak samad dan. Anya? Sapayada na patag nga aramida kita. Kastoilangan ti aramidan ta. Ikang kay ti kwarta, ket mapankag pa-check up. No anya ti resulta na, awagan na. Saan ka di ang mabalin na kuyugan na? No saan mo nga mo titurturo ngam, agpakuyog ka ni tigayem mo. Ato iti kwarta nga aramatam.
Nagdakkel mo tanday da pagpa-check up ko. Wana, tapno ada extra kwartam. Ala, mapanakon, tani. Agdardarasak. Apay ang nagpasikog ka ken ni Chris. Anyalangan ti kunaan ni tatang mo. Sana bali tatakdaran nakmat siguro ni Chris. Inikan naktupay iti kwarta pinagpa-check up ko. Ay, mabiit lang ang taawa ka kan. Ibagak analpasan ti check up ko. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Saan mo tan maawagan? Out of coverage mo tan tinumber na. Anya? Amang ano intarayan na kan? Saan mo't siguro? Amangan no awan la ang signal iti ayanda. Anya ti ko lang. Masikog ka? Pakawanan na ko, Manong. Awanan ka itipain. Nagsakripisyo ija abroad ti asawak. Tapno lang makaadal ka. Ngam kastoy tinaramid mo. Sorry talaga, Manong. Ngamawanan maaramida, kaputan alpasan. Unay ka matanda, Sari. Anya matanda ito yung naramid mo. Dusak ka din na ito Apay adi ka dimngag kadag iti pamagbagak, anak ko. Sa anak mata nagkurang iti pamagbagakan ka. Pakawanan da ko matatang. Nagyak tinungpal da iti bilin nyo. Ngam talaga adya kun makontak ti lalaki anak kasi ko kanya. Anya ngay ita. Nadadalan na namin pinsan ti biyag mo. Naganak ka abalasang. Di mo mat ngamin tinungpal dagiti bilin kukan ka. Napasama kan tatang. Isong awan maaramida. No ditipas ngay ko ti anak ko. Nga oray awan mabangunan na nga man. Anya pa'y ngay nga road. Katsapay lako ma. Tadumakal taw ti anak mo. Nga amuna ti agtungpalkan ka. Intay aramiden ti rumbang, kanalintag, tapno mailiklik tayo, iti pakadadaulan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.